munsi w'ejo hashize wo ku itariki 13 ukwezi kwa 4 2025 nibwo hamenyekanye amakuru akomeye y'imirwano hagati ya Wazalendo ndetse n'umutwe wa M23 ku kibuga cy'indege cya Kavumu nkuko aya makuru yakomezaga kugenda igaruka. N'imirwano rero yari yabyutse iba ku mpande zombi ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo kugeza ku gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Amakuru mashya atugeraho rero na amakuru avuga ko M23 yakubise ababaza umwanzi ari we rero ingabo za Wazalendo ashakaga gufata ikibuga cya Kavumu ngo tujye kubirebera hamwe muri amakuru ku buryo ubu urambuye. Ndaza kukubwira ko kandi Afrika yunze ubumwe yamaze kwemeza Perezida Faure Gnassingbe nk'umuhuza mushya hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba aje yongera kuri Katari risanzwe rero ari umuhuza mu bibazo bya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande kandi rwa RDC ni mu gihe kandi uyu mugabo yamaze kwemezwa nanone nk'umwe mu bahuza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba asimbuye perezida w'igihugu cya Angola Joao Lourenço wari umaze igihe rero muri izi nshingano zo kwita ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuhuza wari mu biganiro hagati y'impande zombi. Reka nkubwire ngo jya munsi y'iyo video yawe niba ukomeza kubana natwe ukore kuri subscribe, mukore subscribe, sabone munakandi nzogera kugira ngo mubambere mu kuba mwabona amakuru mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Ku munsi w'ejo hashize rero mu miji ya Kavumu, Katana ndetse no muri Ruiro muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, M23 agabweho igitero mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki 13 Mata 2025 n'itsinda ry'abarwanyi ba Wazalendo, akaba ari itsinda ry'abarwanyi bakorana na FARDC. Ikindi kandi byavuga ko ibintu byakomeje kuba urujijo muri kariya gace, kandi ingabo za AFC M23 zari zitaraba cyangwa se zari zitaratabara, kandi inyeshyamba za Wazalendo zigaragara mu mujyi wa Kavumu ukurikije amakuru yakugeraga ku kinyamakuru rero kiri mu Kivu Morning Post. Andi makuru kandi yaje kugaragaza ku rubuga rw'anyambaga rwa X, ariko avuga ko rero inyeshyamba za M23 zari zavuye i Bukavu kugira ngo bagerageze rero kwirukana izi nyeshyamba za Wazalendo. Imirwano ikaba yaragombaga kubera ku kibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko aya makuru itangaza. Iyi mirwano kandi ngo yaje kurikira indi yari yarayumvikanye mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu ku itariki 12 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma n'ibindi bice rero byo muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere amakuru mashya tugera aravuga ko umutwe wa M23 ku cyumweru rero wakubise ababaza abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo nyuma yo kugaba ibitero mu gace ka Kavumu bashakaga kwigarurira ikibuga cy'indege nk'uko aya makuru igaruka. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nibwo rero abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero mu gace ka Kavumu ho muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho kandi yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana izi nyeshyamba zari zifite amabendera ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri muri santere ya Kavumu ndetse zigana ku kibuga cy'indege cyo muri ako gace M23 yigaruriye mu mezi agera kuri 2 ashize nk'uko aya makuru yakomezaga itangaza. Amakuru kandi avuga ko nyuma y'uko imirwano yamaze akanya gato M23 yahise yisubiza Kavumu yose ngo n'imirwano, kandi amakuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye yemeza ko rero yiciwemo Wazalendo benshi barimo rero n'uwari uyoboye igitero cyo ku cyumweru nk'uko aya makuru abitangaza. Amafoto kandi ateye ubwoba yakomeje kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana rero bamwe muri ba Wazalendo barasiwe mu cyico rero muri iyo mirwano, mu gihe kandi abandi benshi bafashwe mbiri n'ingabo zo mu mutwe wa M23 kuwa 14 kandi Gashyantare muri uyu mwaka nibwo kandi M23 yigaruriye aka gace rero ka Kavumu. Ikindi kandi ndetse n'ikibuga cy'indege cyo muri ako gace nyuma kandi yo kwihirukana ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abandi bose bafatanyije barimo Wazalendo FDLR nk'uko aya makuru akomeza kugenda igarukaho. M23 kandi mu bitero herutse kugabwaho mu mujyi wa Goma yashinjije rero ingabo za SADC ziri mu butumwa bwa SAMIDRC Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ndetse bafatanyije na FARDC na Wazalendo n'indi mitwe rero bakorana ku ngabo za M23 ndetse M23 itinategeka ko izi ngabo zigomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma nk'uko aya makuru igaruka. M23 yanasabye ko ingabo ziri mu kigo cya MONUSCO za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa FARDC zimarika amaboko bwangu na bwangu niba rero zishaka amahoro nk'uko M23 yakomeje kugenda itangaza. Tugiye kwerekeza rero mu nama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yamaze kwemeza Perezida Gnassingbe nk'umuhuza mushya w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatandatu ushize ku itariki 12
Mata rero muri uyu mwaka umuryango wa Afurika yunze ubumwe wemeje ku mugaragaro witwa Faure Esuzuma Nyasimbe perezida wa Repubulika ya Togo nk'umuhuza mushya mu biganiro bikemura rero amakimbirane akomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo rero kikaba ari icyemezo cyafashwe n'inteko rusange y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kikaba cyaraje kwemezwa ku wa gatandatu ushize ngo kigaragaza intambwe nshya y'ingenzi mu bikorwa byo guhosha amakimbirane mu karere. Nk'uko kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe ivuga komisiyo ishinzwe gutegura ingingo z'ingenzi zumvikaniweho rero zizaganirwaho hagati yabo bireba, hazagenderwa ikindi kandi ku byagezweho mu gihe cy'ubwunzi bwa Rwanda ndetse na Nairobi. Hakaba ari bamwe rero mu bari bafite inshingano zo kurebera hamwe rero uburyo ibibazo byakemuka cyane cyane binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Faure Nyasimbe kandi asimbuye perezida wa Angola João Lourenço uherutse gufata icyemezo cyo kuva kuri izi nshingano z'umuhuza. Ubu ngubu rero watangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse agaruka ko bimwe mu byatumye arekura izi nshingano harimo no kwita ku bibazo birebana n'igihugu cye ndetse no kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Izi mpinduka kandi zije mu gihe gikomeye ku mbaraga ziri gushyirwa mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bigaragara ko ibitero byongeye kwiyongera biri kugabwa na FARDC Wazalendo mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 bishobora gukomera nk'uko uyu muturage ndetse ikindi kandi nk'uko kandi uyu muhate w'ibiganiro rero nudashyirwamo imbaraga ashobora kuzongera kumvikana ibikorwa rero navuga birebana n'imirwano mu bice bitandukanye, cyane cyane ku ruhande rwa leta cyangwa se ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru nakubwira ko rero ibihumbi by'abaturage bo muri Gabo muri iyi weekend bari baramukiye mu matora. Ni mu gihe rero General Ngwema yatorewe kuyobora Gabo nyuma y'uko yari amaze igihe n'ubundi ayoboye iki gihugu muzi wa cyuho nyuma yo guhirika rero ubutegetsi bw'uwari perezida w'iki gihugu Bongo, nk'uko amakuru akomeje kugenda acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye kuva mu mwaka ushize. General Brice kandi Oligui Nguema uri perezida rero wa Gabo mu buryo bw'inziba cyuho yatorewe kuyobora kiriya gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Niwe rero mugabo navuga wafashe ubutegetsi rero agahita anatangaza ko rero hagomba kuzaba amatora kandi aciye mu mucyo. ngira ngo rero ni ibintu byakomeje kugenda byishimirwa na abatari bake. General kandi w'imyaka 50 y'amavuko yoboraga Gabo kuva muri 2023 nyuma yo guhirika ku butegetsi Ali Bongo wari perezida wa kiriya gihugu kuva muri 2009. Mu matora kandi y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, General Brice Clotaire Oligui Nguema yari ahatanye kandi n'abantu bagera kuri 7 barimo Alain Claude Bilebaize wahoze rero ari minisitiri w'intebe wa Gabo, cyo kimwe kandi n'uwitwa Stéphane Germain Iloko ndetse n'uwitwa Alain Simplice Bouengelesi bahoze rero ari abakomeye mu ishyaka rya PDG ryahoze riyoboye Gabo. Kindi kandi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri iki gihugu cya Gabo witwa Herimani Imangote ku cyumweru rero yatangaje ko Brice witwa Clotaire Oligui Nguema yatowe rero ku bwiganze busesuye n'amajwi agera ku bihumbi 575 na 5222 angana na 90.35% kwijana. Ubwiganze rero bw'amajwi atsinze abo bari ibahanganye. General kandi yakurikiwe n'uwitwa Bile Benzeze wagizwe amajwi rero agera kuri 3 yonyine kwijana. Ni mu gihe kandi amatora yo muri Gabo yagombaga kwitabirwa na ababarirwa rero mu bihumbi 920 n'abantu 200 bari bayandikishije kuri liste y'itora, barimo 28 bagombaga gutorera mu mahanga. Akaba ari abanyegabo rero batuye mu bihugu bitandukanye bari hanze nabo bagombaga gutora. Ubwitabire kandi bw'aya matora nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yabitangaje bwari buri ku kigero byibuze kingana na 70.4% ku ruhande rwa Gabo. Biza gutuma rero uyu mugabo General Nguema wari umaze igihe ayoboye Gabo kuva muri 2023 ku butegetsi bwe rero bw'inzibacyuho yaje kongera gutsinda amatora atorerwa kuyobora igihugu cya Gabo nk'umukuru we igihugu rero muri manda ye agiye kuyobora iki igihugu. Ali Bongo rero wahiriswe ku butegetsi yaramaze imyaka myinshi kuva muri 2009 ari perezida w'igihugu cya Gabo, ndetse ikindi kandi mbere yuko aba perezida umuryango we rero amakuru avuga ko bari bamaze imyaka irenga 50 bahererekanya ubutegetsi mu muryango wa Bongo, kuva rero kuri se wamusigiye ubutegetsi no kugeza ku muhungu we Ali Bongo, ndetse byanashobokaga ko rero Ali Bongo nawe yari kuzasigira ubutegetsi umuryango we. Ibihugu byinshi byo muri Afurika rero ni ibihugu byakunze kugenda bigaragaramo ubuyobozi bushingiye ku miryango cyangwa se ihererekanya ry'ubuyobozi ariko bishingiye ku miryango. Ni ibintu rero
abanyegabo benshi bagaragaje ko bari barambiwe nyuma y'imyaka myinshi. Rero umuryango w'ababongo uyobora igihugu cya Gabo kugeza kuri ubu ngubu rero uyu mugabo wa atowe akaba agomba kuzarahirira inshingano zo kuyobora iki gihugu cyane cyane ku birebana n'igihugu cya Gabo. Reka rero mbashimire mbabwire ngo mukore kuri subscribe sabone mukomeze kubona amakuru agezweho 5 kuri 5. Ndabashimiye umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira. Reka nongere mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.